Ia e whatala whatu le pa ia mal mamalu le atanu mwhai ona tātou mafuta mai le nei tu la. E vi ia pera lofa mareanga le leo le atua. Wanga ruenga sa o tō whawhenga iai. Ia le nei o tō aitanu mai i rea fiafi o le asfareile. Ia o le asa tō na i fu inisi tu o le atanu. Ia vi ia le lofa mareanga le lei o le atua lo tātou tamapa. Ia, ma alo lava i whiau mga ruenga. Ia o ngā ruenga i whawhatu mainga, ia o ngā ruenga fwoi te tono ainga, ia wha malo, wha whatai whai whaiva, vi ia le tua ilo nā lofa malo nanga le lei. Ao le tātou mata upu lava o le nei tū la fiafi, i pe o le masani ai i le taunongolongo, tātou te talatala no i le tusi wa tūsia, e le tama i tai leo ruta. Ia e wha awheroa e tofoi le pa ia mali mamare le tenu, sa mo mamau, ma sa mo la talata mai. Ia whawhtai whamalo o le whatasimai le tātou por kalame tupu mai o le atanu, ia o tau lava le matafeo i le whaiwa o whitalai, ia malo lava le au malosi, whawhtai lava le soi fua la le lei, e vi ia pea lo tātou tamā o le langi, i lo nā lofa maro nanga le lei. Lunga o le YouTube, ia whamalo lava le mafuta mai, ia tono fo i o iai i whiau mga luenga le nei tu waso, ma le nei tu la fiafi, ia Manuia lava fe au mga duenga, ia o tofu ilunga umalava o le Facebook, ia whawhtai lava, malo le mafuta mai le tatou por kalame, ia e mana umia lava lau whaasoa mo le neitu la fiafi le tusi o le tamaita i o lukam o ruta mai le whengeng tuai, ia e vele ma manatu o tu o le taulogologo o le neitu la fiafi, ia o le taimile nei, ia ona o le tatou por kalame, ia e pei lava no tau si la fia, ia o le tatou taimi fo'i e fuafua fo le taimi ono fe a mga luenga. A le manai o le tatou mata opule le fiafile nei, a se iwa vae la i le pese le tasi. Ia ona to e wha wawa leo tatou mafutanga masani. Usi mai la wha afonga i le pese ua sau nia ma utau.
Say my darling, don't far away. Tini leo tiele naloe. Lenga lola wa mia fa feel lost. Te mana tu ala masani. Te le fa ma te mita ke don't far away. Leola bene jota. Ia Manuia foi pesenga le penino le tia fau aware nei tō la fiafi. Ia malo lava le mafuta mai. Ia malai tolu efu. Ia whaftai tere lava le whatas mai. Talo whai malo sister tui. Whasasina. Ia malo le mafuta mai le tato pokalame le nei tō la fiafi. Ia mare tō telefo nisi o tō mwale le mau atu o tō swafa. Ia malo whaftai tere lava. Ona o le pokalame le nei o taulongolongo. E fau ma whaailoa atu, ia ma tau atu le pa ia malmamale o le atunu, le tūlanga o iai, o mea te tau ona tātou ona whae tete iai, ai mese o le puipuinga o i tātou le taimi, a o iai tātou le wha mai o onga le nei o le COVID-19 fumariva. O le vai taimi le nei ma le tūlanga le iai le wha mai le Omicron tonu o Amerika lava. E leo o le lei, e vave tele le pipisi a le tama lea. Io e whai lava sina onga o lona ia foi pipisi, to e vave foi pipisi e a fia i tangata, e a mata mai lava i tamaiti, ia i o lava i tangata matua. Ai o le fautuanga i lentu ina mai tonu le CDC. E le toi au ngā le tama mask, whai le o le cloth. Tama whai le whai mo le, mo le whasi ie. Waila le mānei o tātou mask e na whai whai le mānei a design ma mea umana. Wale toi au ngā la tamana,
ai mawhai o na whaonga e tātou le KN95. KN95 o mas ngai mafia fia. O le mafuanga, ona o le mani finifio le ie, e vave lava o na malosi e ponga iso tangata situlo. O na manava peito tonu le i le whaama, e vave. Ai a whaongala i le tama le whaapea tātou so le ugly o nei maska 95 lea. E slow down le infecte o tangata i le Omicron le whaama i le iei nei. O le tūlanga le iei tō tele o tangata i a fia i malo Amerika, i a ova ma le lua sela wafe i le aso, tangata BC-a. Ia o tō tele foi pe ono tātou lo uma foi le tūlanga o iai ia o onga le whanau, o isi potu a onga na tātou varu tamaiti, tātou wha. Ia o isi potu a onga ia se furu, ia tō lua tō tasi le tamaititi. Aise a ona o tō tele tamaiti wa a fia tele i le wha ma i le nei. O lesi tūlanga le iei i le sau ar wha mai le nei, ia. Mo le whailonga lava se alu i le tamare nei. Wo foi whai a onga, wo le mawhai foi whai a onga, no i le a onga. Ma mai foi nei whai a onga, ia e le mawhai ono watu i la tō ia o onga e mai ma PC a tuare to o tele o tangata. Tausi lava o le file mū ma le soifua maloloina i le vā o le tasi ma le tasi. A pena o le tūlanga la leo te whanongo tuai a whaapela if it does all comes true. O le masi na fau pera sfuma le lima. Whaapea o i nā le wave tele lava o le effect mai o le sau o le Omicron le iai. Ai a whaapea o tu le taimile na. O lona winga. O le atoe whetutu na ia onga poe toe fo i tamaiti i lunga o le online. Ia po o le atoe whaawau pea ia onga na o tamaiti wa whai o la tau tui au tamaiti leini tui e no nofo i ainga. Mato whono le ngaru wenga i le talatua nafi. Tala noi ni anama ta upu le a whaapea e ta tala mi le sirisi a whaapea a whaina le tangata lau o ma whai ona tui e ma whaina to i alu i te whafo e se atu i aso e tolu. Ia na le la tau assumption nai ai le i ma oti le lei. Pero le rasa la tova ai ai i le to telo tangata foia e le i whai o la tau tui ma e a rono laia a fia i ma impopo ngā tino. Ia, mind you, la whale a whape vai e tātou le tūlanga le na. Au whale le take advantage e tātou i o mo whai tui. Ona, e whaina i usa matua whawhine o la whai tau ma whai mai la tau ia o se taimi. Make their own minds for ne whai rola tau tui e pui pui ai la tau. Ai tau whai wita tau e pui pui. Tusa whai lava pe le ma whai e le tastangata o na whai le mask. A le te tui au tafa. E ma whai na so sola e titi tua. But it's best for us to protect ourselves and protect others. O wane i mai se tasi fo ile ia e pipisi atu ia te oe. Ioi. O le whaingala le nao le vai e te tonu o ngā le whanau ma ngā luenga i teimi nei. O isi kampanila wa matan toi fo i lātou i ngā luenga mai a inga. Wa matan toi ngā luenga mai le to o tele o le au whai ngā luenga mai te tonu o lātou a inga. Wa penal matou company ia wa matanto e fo i la tau sa ngā rurue mai i a inga i le teimi na a mate una vivesi i wha mai le nei i le o le corona sfuma le iwa i le amatanga. Ta mo whai le se wha i titia i a tangata i te tonu o le whare whainga luenga. Ona o le sawa tele o le pipisi a le tambare sau nei. Io e sawa lo na sau le sawa nei. O le alala le na o le ero ta mo whai e matu company ina ia tele se vala o tangata whainga luenga. Wa to telefona is tangata ia e o atu ele o mai loa pe whaini la tau tui pe leni tui. Ai siri pe lava o na tau sia o le file mu i o ilo tātou tino. A wane ia fia tātou i le whaama i le nei ia mai se, you don't want to get some other person sick. Mela le tātou e whai ia, tama whai pe lava o e pui lava lau soifua, ia o le ola foi o le tasi e tā ua tele i le tūlanga lero i eiri whaama i le taimi le nei. O ana leila, tonu ore matou teira ana leila. Lua se lau fitu suma lima fita ngate te tonu Amerika lava. A fia i le whaama i le nei.
35% le mawalunga o tangata uai lunga. Alu lunga le numera o le ICU te tono Amerika. 35% o ilato uma o le tono le ICU. O le taf e maua i le wha mai o mato i tinga aina i lato. As fuma tasi pasene o i lato, ia e mawhai lava ona to e mawalo lato malosi. Ia e mawalo lato malosi. O le vainga na pito i sili ona whainga tā, ia fo, e tā pena iai ia whale maliu, ino i tū langa le o lo iai ia mai ma wha mai nei i le vevesi mai. E whai o le vevesi ia to e mātou le maliu o tangata mai i le pule le ola, o le tangata o le ave taa vale le mawhau, la vea to e le taa vale ma maliu atu ai, ia o le tangata ia matua le, ia wale lopo le ato inga maliu e maliu atu o telo tangata, ona rush atu lei o ia mātou foi lea. Ia le nā pe ave e tai le konas, bolo umalawa e tātou, mo mua ave le fale le nā, ia ona tā pena le lātou, ona tu e tu watu le ia mātou, a watu lane tangata nei. Ia, ai masi lava tangata le la vea e ta vale. Ia wa tama ia. It depends. Po la fa pe fiel la vea o le tino la vea ai. Pe le anga le au se tu lo lava pe nga ui ivi, ia o le a lava to inga la vea. O le la vea peto silean whainga tā ai vave fo ina teu o le ao tangata, o le na ulu. A nuti li le ipo le ulu ia lo uma fo e tātou wha le tono fo i le whai ai o le tangata. Ia e whainga tā fo i la o na whai le me fo ta o le viewing. E whainga tā fo i la o na maua i le tui fo i le tui le empowerment fluid. Ia o mai la na po o maliuna, e vave lava o na teu, vave na teu nei maliuna, ona e lea o ngana tu o mina i tangata na i lunga o le, lunga o lau ele matu i tongo le eisa. Ai olo ngā solo mai pe lava mai, ia maliu, sorry, why I keep saying mai. O ngā solo mai pe lava le au mai o tino mali liu o tangata mai fafo atu Amerika, ia matotonu o stete o Amerika, olo o au mau e isi stete, ia au lea e inei, i le mato fale maliu mar whanua oti, i o lato whanua, ia e te wai o lato tino. O le vaingala le nai ia e sao are sao si tamale sao wai. Ai vaita tou i puipuinga la voloso i fua, awane e a afia i le tele nei wha mai o tupu, ai ia maua pia lava i tātou le tino malosi ma le tino maloloina. O symptoms la i o lelo o a whaina ia i le taimile nei, pe i lava o le mata upu le a afia le tangata i le taimi o le delta. Mana tua foi. O lai pipi i whaatasia le lua lea, e le i o ese ale vaenga ni e lua. O lai o mai whaatasia le delta ma le omicron. O lai e minko ale o vaenga ni e lua. O lala na lei o na malosi le vave telo le pipisi ale tamba le sau nei. O no lai fo ea a fia fo i le sau ale delta lai sau wai. O lala fo i na vai a pisia ni tangata e mai e. O le vave o le ti ngā wha i o le tangata se te lau lava. Vave ni ti ngā wha i, ia oma wa amata o na vai wanga pelu o le tino. Ia, o na oma le amata i o wal tau le maua le chase fo i le tofu o le tangata. Ai ta tau pe lava o na whai le tui. Na whau tua tu lava. Ai pule lava le tama le lo matua na ia me whai. E au ngā o le whai o le tui. O le matau le whai amatanga mai o tui e sa whai le e te tono Amerika le sa tele fo i tala atangata i le e a tō lo tau sanga mare awha ua woti le tangata ua tui le tui Ia matau lira, ia le lau wa te anei wa fia, wa te le tau sanga male awhare, wa tau sanga masi nei lua. Ia o le ai, e so i fua mai lava to telo tangata sa whai o lato tui. O le wingala from talanga, there's so many outlets on the internet. They're giving out false hope to a lot of people.
tele i o mei o mailungo o interneti. Amerika lava ia le last week and a half. Manuia i o le pokalame sa runga le HBO le talanoina fo mai le na whai ei. Le sa talanoina to telo fo mai specialist i la tōna i tō tongo tangata. Le sa whaile la tō whautuanga i fo mai la wai a iti fo ie tama fo ie maua le. Ia tama i manu o tino. Fo mai na o lero la tōunga ia le telo le false hope li tō telo tangata. A whaapela la tō whamaila whamatalanga a whai o oe te le specialist tō tongo tangata e sili o na awane e tala noa i le whaamai leo o pipesi e tangata. Aisea, ona fo ele o yeiso la tōunga lue whafo mai i le mata upu lea. Ai sili atu iate i la tō o specialist ona tala noa le mata upu lea ua au ngā mo i la tō. Ma o le la tō fo i lea mata whaioi nā o onga iai lea ia whai na tonu lava le sau ar wha mai le sau nei. Pela ar wha mai o le suka, toto mawalunga. Ia mare telo isi wha mai nei a whieto tongo le tangata. O tamalana a e wha alongo la iai le tala no me le sau ar wha mai lea. It makes a lot of sense. It makes a lot of sense. Ai alu la lo tamo le fo mai le va ia la toto tonga ia. E te whaalongo te ore matua ti ngā so le pē moi. Ai no foi mai mafo whaua. Matua ini niva i alo tauru whaalongo i tala tamai. Ai le o la tau e specialties le mata upu lea. Pēla o le ala nao lea te lea i le te le tau whaalongo fo i le vaenga ni e lua i tono whale mai o fo mai Amerika. Ia lela ua mānei o amata o na tau calm down. Maila o vaenga rookies ia e nga vanga matatua. A wato te papole tau te tala noa di mata upu lea, tu watu i ala tau i matatua i runga o lau wha mai, o fo mai o siama. E ma whai ala tau na tala noa i di mata upu lea. Ia, o le manea i o le whanau longo fo i le tele fo i o moni mau o tangata i le tūlanga o le iei le wha mai lea ma ia whaftaile li o nisi usum tō whawhine ia wato i maualo la tō malosi. Vi ia i pia lava le li ilo nā lofa malona anga lei. Ia o lesi vaenga o le whamai lea, ia le pa ia mle malu tatu watunu i Amerika nei, ia tausi pia le whaamamaino wa au, whai le pupuni fōlinga, ia ai whaongala le tama lea o le KN95 po le surgical mask. Tamo i whao ngai fō mai tipi. Ia o tamaran moana la nā leua o whai o na whao ngā matalia e au ngā mo i tātou. A le tama fo i la le whai le whasi ie. I o le mā nei al teu whare tu sere sā mo i au tafa, tu sere 49ers o le Raiders o le Rams, all for show. O tamalana ia wale tu i tau lia tama nai. Ona e le lava. It's not enough. E me tono o mask ia. Le wha moi wha pe o lai e tuo e la tu e fisosoani iai e slow wai lalo le a fia o le manawa le tangata le Omicron. Ia matoi tamo whai voi le au ese ai le wha mai e mai le manawa le tangata. Which is it makes sense. Ia o le tasi nare vaenga le tato pokalame le neitu la fiafi ai e whasol solo tato pokalame ia te tala tatou pese le tasi. Ia ona tatou tala no le tusi ta mai ta ile nei o ruta. Po le alma fu anga na tu se ia ruta le nei tala. A le ia fo i le au ngā o ruta i le tusi ina. O le nei tala. O le a tala tatou pese, ia to e foi mai. Ia na wha wau leo tatou pokalame pei ona masaniai. Ia usi mai ala au tō wha fonga i le pese o saunia ma o tau. Bye.
Ia malo lava whaftai mana ia pese sa o tātou na whanongo longo iai. Virginia sina tonga divo anti malo lava. Whaftai lava whatas mai tātou Port Colombe. Ki mora anti whau mui nā Peterson. Whaftai tele lava le whatas mai tātou Port Colombe le nei tu la fiafi. Mana tua fwere Port Colombe le nei o le tau longo longo. Ia sa iai si whawhengainga ia sepolona tan vasa. Ia o ia lava sa ia whaingo ina al Port Colombe le nei o le tau longo longo. Ia sa no fatu fo ilungo le tasu na fo nei se tu lau lava. Ia peona o tau si la fia. Ia wa to e sele uso. Ia te tau ona tau ave pe lava o le tatou Port Colombe pe o le masani ai. Ia o le tau longo longo lava ia e whaawau pe lava. E moni lava wa whailangi le malanga le uso. Ia ai tau ave pe lava o le alofa mareanga le lei. Ia le pa ia malama malu o le atanu. Ia malo lava le whatas mai o le teimi le nei. Ia o le atatu tala no le tusi le nei a ruta. O le tusi le a ruta. E se a lava whaonga se tasi. O le tele i o manatu e whitongi iai malafo ai. E tele fo i manatu e whaapea le iai o le tu o le tusi lea. E whitawi i lea vaenga, ai le whitawi fo i nei manatu. A o la ngona tonu lava, ia tātou va ai le lei, o i se a ua whao ngā ina i e lea tua le nei whawhine. E tu si o le nei tu si, ma tu ui te tonu o le tu pa ia. O lo o tātou o na tau aveina i vai tau nei o langa. E moni lava, e tele manatu ese, e tele fo i le va ai o le tangata iai, ia ese fo ila ngona pe ava ai e ili o ngata tonu ma luma mai o le tusi le ia ruta. O le talaanga o ruta, o se whawhine mo api. O le tusi le neina tusia ruta e whaamatala i fo i ruta o lona ia i loa i te tonu o le taimi o le maftanga ma powasa. I le whana nau mai ai o tamaiti nei o peta. Ia o lea la. O le a tātou tala no iai, i le au ngā te leo ruta, i le tātou Port Colombe le nei tō la fiafi. Nā ruatu le tangata leo Benjamin Franklin, lau i loa fo te tono Amerika sa iei fo o ia le tūsi o le whaavai o Amerika. Ai sa avea o ia ma ampasa i le nuu le nei o falani. E uru fale atu la le tamalele, i le fale i ta tau o nalu iai. O le tala noa na awali falani nei, e ula i le tusi lea ruta whai mai esa lea tusi. It's a love letter from someone to another. E tō wela i la tōle nei, ma whaile la tō tala e whaatau wemu iai. Ai ulu whale atu lo ma Franklin, whamailo manan whisili. Soli, o le ae ale mea ali tō te tō wea i nei ali. Whamaile tala le tasi ali. Se mato tō e le tusi leo te whai atu, i le tau wai atu. Ia ae sauia. Tau mai se la se tusi o le tusi pa ia. E te iloa, ia e mato fia whanango longo ia. Awa te i lava le awa li nei le whai atu o Franklin. Le lau tau te a tō le tusi a ruta. A le tusi tonu lava le sa tō e la wali ia. Ma whai tala ia. Buon ngu nei la le vaenga le wole aia ma se latu tala e whai. Whaahali leo le tau ti nonga ta māloa le nei o Franklin. Vai o tō, o le tusi le aruta, e te le awa onga. Pea e nofo ma e mawhau le iai. I le mafu angana tu si ai e le neiti nā le nei tusi. Le taimi la le nā o iai Benjamin tono falani. Na iele o fisota inga whape, le toi li wina la i titi lava le tusi, ina ia tama whai o na malama le ata atua le tusi. Ina ia malama e fo i falani. Wai ese fo i le vai e tangata falani, i le la tau lava ngangana. Ese fo i la tau vai iai. Ai o le tasi tu e peto e siri lava na tāua, o vaenga uma i la tau sa tu si o le tusi le nei, ma to e tu i ta tona tusi pa ia. E matau tia fo ilo la tau interpretation. Le mafu anga ma le winga, ma whao ngā i le tua ruta.
e tusi o le nei tusi. Wa vela le tali tonu le walia, mala ua maua ile ava Noah Franklin, e wha matala i ai le tusi le nei. O le tamalole o Benjamin Franklin, e tele fo ina whao ngā ia onga tusi pa ia. Ioi, o le tangata ia, o le ambassador avana ia, to finga to tonu le malole nei. Peo na whai atu e te le lavarona malama lama le tusi e ino meni o whaavai. Ioi, le safso soani fo i le whaavai o Amerika. Ai a ofo le tusi pa ia, e le leia e fo i le toa ina le nei. Whalongo la le tele i o le mori mau. Ma nei i o le mori mau i sau e te tonu le tusi lea a le tinale i a ruta. Whamai, o te manatu lava uia ma le fia fia i ai, pe a whai tau i ai i se tusi e tā uai, le alofa ma le talaanga o le sāvalinga, o le malama lama i ai o le tangata. Whafonga rei upune sa tusi ai. O le tala le pito o sili lava no tā ua o nei whatatau i le alofa. Tātou te whaalongolongo umalava le upule nei o le alofa. Ai te tau ono tātou o na malama lama i ai. Po le ia lava na mafuanga. E te tau o na whaasala lau, e te tau foi o na teu teu, e te tau foi o na tu uatu, e te tau foi o na wha le leia, le vā o le tangata ma le alofa. No fole o tātou mafa ufa pe sole. Matua mi mita o le li le marantala le fai. I le va ai le li le fa pe o sole se tau tu tu mai lalo. Sawa sawa tele lalo le li le lunga. A o le tala moni lava ua vai ina le tusi le aruta i mata upu e fa. Na fa lava mata upu lo ia. O lo o faia ta itasi i se tūlanga ese o se tala whaatino e wha pe a whai e te manao e te sā ili iai malona winga. Le winga lana mata upole. Pe a eva aie le biblical interpretation. What is this mean to me? Or what is love is all about? And why see you have to write this book especially about Boaz and the love and all these things coming into it? We'll get to it. This is my theory. And when I went to school for biblical interpretation, a lot of people make a mistake when they go study the Bible. They neglect the name of the writer. The first thing you got to check, look at the name of the writer. What is the name of the writer means? What is the meaning and what is the definition of the name or the person who wrote the Bible, this chapter. It's a momolo ina, once you receive that information, they will ilole winga o le tala lea. And then you start reading through the chapters, e related sa o ai lunga koneti male i ngoa le tangata le to see a why, ona o le atua na whaonga ina le ngoa o le tangata le inspire e tusi iai le message, le fina ngalo o le atua. Mo matatum taup. A ola tatou whapea, nga le a mai ar tuse ke nese whapea, tatu ole e whaileanga tuspai ar tuse ke nese. E matua i fili o tatou mawhawhau. Ai a tatou o e wa ai ia mose mai le winga o mose o le tō ese mai le vai. To e wa ai le winga o le ale tō ese mai le vai, ale mafu angana tō ese mai ai. Na tatou wa ai le e tu tonu le tusi e lima le tu singa o tu tonu le tu lafono. Ona tatou malama le lei lava le iai, i le ngā luenga le atua, mose, malona nu, o Israelu. E pei foi la ruta. E alu watu lol tangata i a ruta oso ala mata upu mua fe mai, o le mera le fe mai ruta. A e tango la reference a tole telo tusi a ruta. E se a reference telo isi tusi. Vai le winga, ai va ai lava ia i lunga i le winga o le ngoa ruta. Ona e maua tonu lava le anu. O i tonu la le ana whaapa ia i le atua le anganga o le teine lea. E tusi lalo le mata upu ni. So, wa alongo la le mata upu mua. Ta mua. Oi, talo falava, to fata punu, talo fai so sister. Ia, ono whaanga Manuia. Te la si ufa, tai lewa le mafuta mai tato Port Kalambe.
Ia, o le tusi nei a ruta le tātou te tala no. Iai, whāmata upu o vai nei, iai tusi. Mata upu mua, e whaia i le nuu mo api. Mana tua mai, whaia i le nuu mo api. Mata upu lono lua, i whānaua po asa i petele ema. Ba vaila le vāle tusi le woso iai. Vai foi tuli matai mai pe lava. A whapea le ilau tusi, ia ta talala i a ruta. A le lau sela tu lunga i. Kana vaila le māneia i o le te mitato is whapipi. Ia ai le mata upu lea. Nā le tala anga lava. Ma le whai upu mua ma le lua le la tatu tala no i ai le tato live ona te le i o le talanga. Se o lesi i vai aso. Ia toi wha wau fori o lesi mta upu. Mata upu mua. Na e wha aru sao lava le nu o moapi. Whaia i moapi. O le lua, po wasa i petele ema. Po wasa i petele ema. Na saule le mata upu e tolu. O tala noa le i le mea soli ei saito po wasa. Wai, tala noa i mea soli ei saito. O na saule le numero 4. O le faito toa o le ai o petele ema. O le faito toa le ai petele ema. Tato wola, tato mata ia tu singa al teine leo ruta, o le teine foi lea, se pe wa over for show wa for ruta ma tu singa o le tu sire nei. Te whai atu te mauolo le i unga, ma le aunga a toa le loto le teine lea. E mato e ngua, e ulo ngutu se tu loula a pe o sole. O le matua number 1 stana o tangata leo ruta sole. O le matua poto o tangata tu singa o le tu sire nei. O le tangata au tu moni lava le tu sire lea. O ruta, io e mwha maoni sa o le lei lava. O le ala le winga o le ingore le tene o ruta. Wharungura le ingore le winga o le ingore ruta. Whaawo, friendship. Po le whaawonga, ai mana ia le whaawo. Se toi fo ilai mata upu i e whanen tautala no iai. Mata upu mua, nu ua moapi, lua po wasa. I petele ema. Tolu, i le mea na soli ei saito po wasa. Wha, o le a ai o petele ema. Ai saule winga le ngore mai tai le whai mai. Wha au wo. Mai vai lea ma mafo le aru teine le alu ia. Ma o ia o se tina, o le tupu o ta vita. O i sole se ruta. Se fai mai lalo wana fola e sawa di teine. Wai lai fai ngal teine lea. Toi whalong tasia. Ma o ia o se tin. Sorry. Ma o ia o le tina. O le tina o le tupu tavita. Wai lai lea o ngāri whawhinia le nei. Io e tatu te wha longo foli e wha pesole. O le matua mata o tia sole. Ai a tatu wa aile ia ile au mainga a toa ila ro mata o pule. E te nofa vape oi sole. Ma nei ali o le saule sawa nei a. Na vaile i tātou. Ai ei o se ata e mawhairan tātou wāwa ai le e le tusile nei. O le whaai poiponga ma ke riso. O le whaai poiponga lea ma ke riso. Vaile le mamao ma le whao ngā mai e le tua. O le wha wina o le tenya le tusi i lalo le tusile nei. Ai a whai tau i tātou pe wha le a fo le wha longo pe wha le tau wha ana le mana o a. A vai le lo loto le mafuanga le tusi le tena le tusi lea. Whai mai la lea. O le tangata la lea o poasa. O le tala le winga i a te ia. O se ata foi le wha atu sa o lo tātou toa. Pe o tangata foi le pe se warrior. Whatu sanga. O lo tātou tau singa lea po o le tātou tongi yola. Ai o Yesu ke riso le aunga a toa. O le wha moi moenga. O le toa le e wa ai ia ia ruta. Vea wa ai sao ia Yesu. Wa ai sao ia Yesu. O le tusi foi lea. E se asa e wha longo e se whewhe au o la unga e le kirisimasi. Tusi lea. Se asa e whanong, are tusi lea, o le matua i tusi ar kirisimasi. E matau tia tusi lea.
E ole matua le leia le tusi le Kirisimasi pe ala unga le tangata. Te lei o le au ongoro o mai e. A le la tato wo pe le vai tuli. O le kowel, le upu na whapalani, a whasa mua vore e tatou. Sorry. A whapalani le upu le na o le Redeemer. A whasa mua e tatou o le whaola. Maila e whasiri sili e tatou i runga. Le whaola. Le ele pese foi le usu e tatou to titi asa o maa. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Upu nai, sau ma ere tu se yopu. I know that my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. Nasa ore pese le na. Tusi mai tu tonu ore vaenga na le tu se yopu. A le o mai i le teina le ne. For my redeem and redeemer. O le whaola. O ia moli mawina i le vale o tātou ma le tua. O se tasi la o le ainga na tu inatu e tusala ma tu manga e peru. Mai lava iana mua la tu te tau tua ina. Se tau i le lei lava. E a vea leo sui o toto se ainga i tu tonu o le whea ngainga ma le atua. O i nasa o le whaola. O Yesu o le whaola o lona toto e whao ngā. Pe spea mo i tātou. E maua e tātou le ola. Lola le whaola tanga. Ai te lola o to se me mali o le show off i tanga te leo ruta. E ei me ia tonu i le lau tau te auto o le tonu to silea. O le mi mita i ar tene leo ruta. O auto e tonu le tusia ruta. O le tongi o laina. To e whaafonga. Ma le to e whaautangia ina. Pe whaautangia. A whapalani upu nai tolu tusi lea teine lea. Redemption, revival, and restoration. Redemption, revival, restoration. Pe whapalangi. Upu ne tolu. Ao le nei tala i le lofa. So le, o le matua, maa losi ao le tala le nei. E iti mai mamana mai whaalia manino mai ai, le fina ngalo le tua e mawhaia ye le tua, o na mānawa le ola i le tangata i se tūlanga ese ma le matautia. Mana tua fo i le tātou te tutulia ma tā upune i whā, ma le tala anga ma le ona mafuanga. Fe mailo le teine wha pea, o lo tātou walii o le toe fuata ina. Our Lord is a redeemer. Whapalangi. Ona whai mai fo i lea, o ia o le toe whausia ina. O ia o le restoration. My Lord is a restoration. E toe restore, toe whaafowina e ia lo une yola. Na toe whai mai lea, o ia o se toe whaafoisia. My revival. Mai Manuia i o le sau le tusi ia. Me o te whai atu le tusi lea, a le teine le nei. O le matua matau, tia o le malosi. Manuia o le awa ongolo e tonu. Ma o le tusi lea ruta, o lo fola tuai le fe au o le wha moi moi. I so o se tasi e la ngona. Le sori e sea. Le tinga. Po le iai o se wha moi moi. Fotuanga le tato pol kalame. Do not put your hope, your faith in the hands of the human being. Awa te tu walo whaatua tua i le tastangata. Ma e wha moi moi ma e lango i ai. E oti. E le au le whaatua tua le nā mani te mana o i ai. E mā neia mai le wa ai. Ai oti. Ai a tu ulo whaatua tua maru tare tonunga i le atua i a Yesu. E auro wha moi moi le na. Le ala le na e tu ulo e tātou le whaatua tua resta ngata. Toa sā le atua, o le almea le tua e whai. Sa ve u tātou, na te i fo leo whatangisi. Owa, o le ve futangata na. Never give rights to another person. Yeah, I have faith in you. You can do this. Let him fight. No.
na o le atua lava, e mawhai e tātou, ono tātou whaatua tuaina, i ro tātou ni ola. Tālo whai, ese foleni, ia malo lava sister, whaftai lava mafuta mai tātou pokalama, i o le tas foina sui whasalau o le si whongo le tai a fau. A whapela te tuuina whemai, a whapela te tuuina lo wha moi le limo o le tas tangata, po o le tas tangata, you think that person is gonna take you where do you want? Me te manao iai. Whemai lea, be ready. You're gonna face some disappointment. Na le lima tua o la alau tamana ina, o tiro wha moi uma. Never put your faith. No. Put your faith in God. But if you know that somebody can help you to do your, sosoania ti oi isa o meo lai fai. E ei le vai nga foi le tau o fatu to ina ma fa moi. Au le agreement te dua male lia ia fatau no. Ale mena le tatu foi le tua to fa moi le limo lea, fatu tuanga le limo lea. Aioti. Means it doesn't happen. Te ifo le o ita fa pe le tuai but it's not God's fault. Because we put our faith into the wrong hands. Aua, le tu ua o tātou whatua tuanga mo tangata. Ai se ai matanga o fie le mata upure nei, whafafonga foi le manatu le whamai e peru. I le mata upu mua lava, wa whai loa mai e le tusi talo e peru whamai. O le fia i o le ainga, e no nofo i petele ema. A whamai le mori maua ruta. O le ainga fia, e no nofo i petele ema. Wailai, e se foi le vai le tusi tala Iakopo, e se foi le vai le tusi tala a ruta. Whesiri le whapea. E whape wheo na e loa sa fia le ainga le nei. Tātou tanga ila i ngō le vainga le nei, Alama fo, ma nei ia. Lo te whātua, si o le seo, fio le tene leo ruta, si o le mimika ia mani whaino lang tusi lea. Tanga ila i ngō tangata nei tano ai ruta. O Eli Meleka. O le wingo o le suafo tangata lea. O le atua o lo tupu. Wawaile mana o le ngō tangata O someli ya Naomi, o le ale wingo le ngō Naomi, o le fia. A wha apea o lo suafa Naomi le te mafuta mari tatou lai le asone nei. Te tauona maua e o le fia. A ei sau tamai no ya Naomi, fia. O le suafa le fia. Luna winga, e te tau lava o na ata, fia, ia Naomi. Taimina nei. O le pāse le tatou live le taimina nei. Se tatou te talo mo Amerika Samoa. Le taimina nei wa tau nuu le warning o le tsunami. E mawhaina wha umau tatou pokalame. Ai o nei o tatou tangata o lo wha atali mai. Po le ase tatou ngāruanga whai tatou talo. Le tua lo mātou ta mapa ia oe o le tua o le fuafuanga. E te sila fia whawhitau li o lo whawhita ia i malo nuu le ne yaso. Le tua mātou te le mawhai o na mātou wawao atu. Ai alau mo fio lo mātou ta mā. Ia e wawao atu i le ngalu. Wha mā lū wai le sami. Ave ese o le nei tau lo mātou ta mā. Vele mo fam ite lo mātou ta mā i leola o lau a whanau. O te talo lo walofa mara wanga le lei. Tutuila ma manu o le nei tūla. Iai la wa fio. Ia e ta ofi le nei ngalu lo mātou ta mā. Ai au fiufi la tō. I le mana o la wa fio. Ia ia Amerika Samoa ma manua. Le file mu mai a te oe. I le suafa o Yesu Keriso. Amen. Whaftai lava ese. Whai a ses. Malo lava. Whaftai lava.
So le fere wo i tātou, ia vai lai, le wo ia Naomi. Tene la leo Naomi. Ia a wha pe o lo ingo Naomi pe e te nofo fo i le tene no ia Naomi. Ia Naomi. Why keep saying Naomi? Ia, whawhia, ia vai le tene fia rava le tene. Le winga la le nā le suafa leo Naomi. Yes, yo e. Pui o tātou tangata, Lord. Please, Lord. Ia, na umalole ina, tato vaaile la ia ile suafa le ta o maalona, te lola le tama lea, o lori ngola le li le, o le pese, o iso le, sa oa, o le matua le ia le pese lea, vaile le ngol tangata lea, o le pese, na o maila le ia kiliona, tamasa sa oa la tama lea, tama leo kiliona, o le ale winga o kiliona, o lona winga, o le faa malie ina. Faa malie ina. Nela wa e loa winga o inola wali e te tonu o le tusi le al teine lea. Whango pes teine. Ioi. A tō whaatase nei la winga o mola o vanga nei. Whaalongo la le upu e maua mai ai pe sa o la mata upu lea. O le atua la utupu fia o te pese e faa malie ina a ia. A e tango la e tuulunga le tuspa ia, ona sawala le upula sa le tuspa ia, God is my king, be happy. Why I am singing this song? Because why? He satisfied my soul. Ia vai la ia. Mena to fatu, o le tele o fefe au isi asa la unga i, a le manaia i o le tusi. Manaia le tusi lea. Vai la le bi mita o tangata lea Queen's Tumbling. Ko whaalongo le kama pese lea Queen's Tumbling. Ole matua number 1 au pese la tama lea. E ile pese na tusi ele ingona ta o satisfied. Tu whaalongo le pese le na. E ile te tongo le album whanea loves me like you. Tama lea Chris Tamlet ole matua le leia le pese la tangata lea. Na tō waaila ile pese le na, ile intro o le pese le na, upulane le tusi e tama lea. I count my blessings one by one. Your goodness in my life, how could I ask for more? In you, I'm satisfied. Mana mana ia o le te leo le au ngā. Lala na foi le a tātou vava ai ai le whaitau wina ma le stari le tātou vava ai le whaino le tuspa ia. Tātou va ai mai lava ilunga i le amatanga o le ingoa. E mauolo i nale winga o le ingoa. Ona tu mai le la na vaila ia vaila tu single tene le na tu mai au le ngoa ia la fa per ia la tilo kiliona la tu ia i o ia tu isa vai o so mai i le ia le vale le di sa moto e punga mai no passe le lupe to isa wa fa kwa fo ai atato vaila ia vaila te leo le winga tato tuli pe la vala tato sa vali pe lava. Ia, talo whai so le whale tau ia. Ia i pēr puinga ia Amerika Samoa le tua o oios ia talo whai. Moni ma whamaoni. Awane ingalo Samoa le tua. Talo whai whaftai tele lava mafuta mai. Whale tau whaftai tele lava. Tai whatas mai tatum taopulnia fiafi. Ona tato wa aile iai i le saule sa wale tene le ruta. O le mata tia. Ona ila le molesi vaenga le mawhai un tato wa ai iai. O le ainga le nei sa avea matupu. Ainga na wria i runga. Sa iai le fia pese ma le faa malieina. Ia wa aile le faa upenga o le awali ia. Wa aile i tā leni na ave iai le tua le awali i nei. Le ainga le nei. Na fasili le pe aisea. Ona sa lātou no nofo i le ai o petele ema. O lale winga o le ngole o petele ema. Fale o areto. House of bread. Tau maua mai lale alunga ruta le aluai. O le matua number 1 ale alua ruta le aluai. A whātua ai fo i la suel. Mare ai fo i la lea. Na whānau mai a Yesu. Petele ema. Le a reto la leo le ola.
Lena muli mai I senturi tele le sa whaatale e Israelu. Ma vaila le vaai a ruta le. Dala to whae tuai. O le to tele I o whewhia. I se asea o I e tama le tala no I e tama Kirsimasi. Taimi o Kirsimasi. A o le tusi lea. Matua I number 1 a pea wha matala le se tala Kirsimasi. Pa whena uloa. Na oa o le tama le tusi lea. A o ngā lua si o tama. Ai le maliu. Tusi e le tala Kirsimasi ma o ai. Sa o le tusi ngol tala. E le tiola alo to malie mawhawhiwhia ina le aino Elmeleka. So le Elmelek. Wale le manai. Ia e le tio fo ila a iei pese mawhiawhia o le atua o lo lato tupu. Masa lato no nofo le maota o areto. Petele ema. Se vaile ele me no nofo I tamane. A le tele yo le me aile neinu. Tau sami. Ora ia mea ai. Faktu e fo le mana ia yo le tala no mai a ruta le whengolang tusi lea. O le a avea pera I tātou matangata fia manuia pe a tātou no nofo I le maota o le a reto. Pe a tātou no nofo whātasi o le māneia ia. Aisea. Ona foi o le afionga le tua. E wha manuia ia tātou. Ma au mai I tātou o manai mai le langi. E tau si ailo tātou wola fia I le lalo langi nei. O le aina no fwa tātou le lalo langi o matua I upside down lava, whaingale ang sala. O le I ato o toa le le asea tātou wami o lea lava, awhai. Fatoa ato o toa le le ape ato I sau Yesu. Le lalo langi le ie. A o lo ngarua pe lava le atua e wha manuia I ate oe. A o iei tātou le neino fuanga le tō mau. Mene tau fua, talo fai, ia. Malor whaasua mo le upo le tua, Manuia le pokalame lo whaatu. Talo fai, ia, au mua, tau fua, whaftai tele lava. Maria alo sio so fua Manuia la wa fionga Pastor Samuelu. Ia wha Manuia atu le tua, ila wau nanga ka place atu from Prosperine, Australia. Ia whaftai tele lava. Ese foleni, sa o le ia, lalo langi o le angsala. E vai le ie. Ia ona tātou nofo le whapea so le. Ma nei foi le awa onga e mai e ruta ia tātou te vava ai ia. Va aila I tātou leo langa wha le lalo langi. Au le I tātou wa wha uina I le tua. Wala vea I mai tātou mai I le oti o le angsala. Sin. What is the sin means? Mr. Mark. Mr. Mark. Ia ala ero ngā rua pe lava le tua. I le tau sia ina o tātou. Mai lo les fesiri e fa pe fela o nei lo nei nei mea. Fa pe fela o nei lo. Na ona mau al fesiri lea, mana tua foi le se toi foi le tite tua I lunga na mata foi le fai mai. O le ainga e le tio ai ai le loto malie ma le fia o le ainga o Elimeleka. E le tio ai pese ma fia o le atua lo lato tupu, masalato no nofo I le maota o areto. Saua mai roina, pa sao mai lalo le mata upu le tāwita. Sau wafe mai tala tāwita I le lautusi salamo mua. O le tangata ma fau do loto I le upu ma fia le tūlafona Iova. Tūlafona Iova o tusi e lima sa tusi e mose. Ke nese e so televetiko te tonome numera. Tusi na o le tūlafono. Lena tusi e mose. Le tūlafono Iova. Ioi, tūlafono Iova. Le whapalangi fo le tero taimi o le Holy Scriptures. Ta o fo tonu o le Torah. The books of the law. Interpretation o le vaenga lea. A fe mai la fa manuianga o le fe mai salamo I whape. Fe mai, e pei o le lau fo I le mamai. Tamo fo I e tutu. I le taitai o na mamai o na lau.
Te tau fuin whapena oi ma. A tātu tui au tafa o le vai e tafe le mu. Pe tātu tuma ma fau i le upo le atua. Mai ola pe lava lau. E le mamai lau o le aso ma le aso. Po a lava whainga tampu po ngā e tupu mai. E ola lava lau lau. E le mamai. E le mamai. Ona whai mai lea. E manuia fo i mea uma. Na te whaia. Flourish. E manuia mea uma lava i te whaia. E manuia mea uma lava i te whaia. I le alofa ma le anga le leo le atua. Le whatu sanga nā le vaawa ai e, i le au mainga o le tala le nei a ruta, le wa o mai a tāwita. O le mānei o so onga mainga o le tala le, o nei le marfesili fo i le challenge i tātou tonu i le vaai tonu a le theologians. O le ala to inga la au e whaatusa i ai oe. So, yeah. O sa mohala, pa wala u tala mta upulea, o le po muli. Tamo fo e maro losi wa fo e tu ai lunga fale. E mangoloa, mato i malo lava. E pa ua se fale le tu al po muli. Yeah. Ai fa pe fiera le la au lea o le pau. Tama le tai toi, lau toi. Tama malona e fiua e tā lai le mawhaina ngau. Whimai a fa pe whatusa o se la au e malosi fa pe nalo na tupu. Malona malosi. Ia e loa na whawhanga i o la. Me atu whatu e po muti. E mangoloa, malo. E maualo le tangata le nganga fo le whapea. This is who I am. I can do what all I can want to do. Nobody tells me what to do. O ana, pepe ana, mate. Le la auna wa mate. Wai le test inga tātou le avainga le so al tuspa i le fasili lea. It's a very good question. Dala la au whatu sai oi. Dale la au. Ai o tama fo ina ia, e mawhai fo ina vai o lea tu ai na nati, seeds, e whaatusa i ai oi. Wa le tele fo o seeds. Ia e sea una papta. Pe atu tō i lau le ele. Ai fe mai ale ei se whatu le na, ele maua sea. Ale ei se whatu le maua sea ape o so, se ruta, se na fo ila mamau fo ila walua. Ai lei ai vava ai fo iai. O lai ta tai mai lava le teine le mal au theologians, le winga tonu lava o le alofa. Lai mo moli mai lava le fina ngalo, o le alofa. O le alofa. Peno fai atu, e pule lava oe po le ale la au e te fia whaatuse iai oe. Po muri po le pau, e po le fua fua. Ai e manatua. Mai pepe ia o le kufaso so le ia vai mana ia na ia so le o ka manga ia so le la au le pampu so le moso oi ia ia ma afa ko foi le malia ia pa ta tu tala no foi la ia awala ne mangola la awale a moso oi matua iola al moso oi a pampu ya matua iola a pampu waira se la to me pampu e fango tanga al po muri la ngau ile ngau dua o cafe feso ya valori mal manu se talo fai so pela o le challenge na ita to mai to mai taile mal of theologians ile to fa popo mai ile winga a pepewa e pe fo ile lo fa se to lo. When the root dies, love dies. Ai o lo whafangu mai whe mai, e te tau pe ona tato fia o tato wa, ai sea, whe mai tato te sā ili ai i le lalo langi. Le alofa watu noa le tofu mai whatu seine le meta o le minerale. Whe mai e so solo iai o tamai ia, e su e mai iai o mea ai le la au, ona tu o mai le tap roots po le a tele, ona ave lea e lea atele i lunga i le pa'u o le la au, ma tu watu i ona lau, ma kuka mai e le lau, ma ai ai le la au, a o ma fo i lea ngā o le lau, ua pa u, wa iai sea o ngā. Ai atu tū tātou au tafo le lau, o le vai fo i lea, a rei e to uru lau,
Te tailo. Po la mela ato e fai ai. Pa me watu o pe. O pe le la au. Pe na o le va ainga la le na le va ai le tusi le altene le ruta. Se fa fai ngo fie fo le tato va ai la ni tusi. O ala na tato te va ai i le tāua te le ole. Tato va ai i le atua malona fina ngalo. Ia te tatou. Wale to te le lavo i tatou. Ia tatou te lo lava lo tatou fatua tua. Tatou i te lo lava. Manuia le ufi. Sa. Pe manuia fu ai ngau les taimi. E va ai lava le tangata i lona ia fatua tua. E au ngā le fatua tua e eo na a. Le ale bingo nafam talang. E ai le au ngā le fatua tua e ngā ruenga. Ia solo pea au lo fatua tua. Solo pea. Because Jesus is the author of our faith. The tap root a toa le nā o le la au. Tu ui le li. Na te whaafo i sia o tātou whainga tā, ma pōponga, ia, mai sia ma mea te tupu mai. O isia mea whaale tonu le tātou te vāwa ai ai. Ai a whaila tātou te mumusu e wha ma tuu atu le tātou nei whatu i le ele. Oi ta whewhe se ruta o lai me te mara tau whai mo mātou. Olo na winga, e le tatei foi o na ola o le nala au i le loloto. Ole ele le lei. O so le se ruta. Fai mele whapea. Ai te taula ona wha mua i elo wo langa i ele. Pe ma sani i ai. Pele ai. Ia. Nare winga. Mai. Ia mua to tō. Le whatua lo whatua tua. Ile tangata lava ia. Pele ola. E fuafo la po la ele rulu iai. Fe maritala lesi professor na te tonu le aonga. E fuafo lava po fere lau ele e mawhaio na e rulu iai o lau saito. Le winga na whamtalanga. Saito o le kaspo. Le tala lei. Le lau e aru e rulu. A e rulu atu i tangata palalangi. Some will say, yeah, sounds right. Tangata Afrika, I think so. Maybe. Lulu atu la i tangata Samoa. Wa le vanga makoulo ngā mea, lai me ki pisa mai fua oi, wa le vanga makoulo Yesu. Watu ai fo, ya. A lulu la i tangata fo i vai foi i Mexico. Apea, oi le lema tole mātou. A e tango lai lulu i le tangata. Wa mato i sala mo moni lava. Mai e talia le lau ele le nā lau seitona e ruru. E talia le ele le nā. O le ala nā le tamo whaifa manino atu e le tusi e le teine le nei. Ono o le māneia i o le structure ato o le tusi le nei o le teine le. A whaila tātou te mumusu e wha matu atu le ele fatu matutoa atu e lo tātou fatu atua. Whapewhela on tata wala mai le a ai o le atua. Ma a whai tātou te sue i ai, ma whau no loto i ai, a ai i ai, ma wha mua o tātou o langa o le a tupu ai le manosi ma mai o le manuia. O le a tātou maua wha manuianga e le lengi mai e le atua. Se tene le ruta se mantala a. Pe ma mafa fo ile alo tene ruta. Ya so ye la mana ya sa ruta le sa wai. Ya man tua fo ile ale tamale o eri meleka a. Ele ngatala sa no fo ile ayo petele ema. Ai le tu ai ngo yuta. Ai fo le mana yo tala le la tala no ya. O le tusi a toa lava ruta o petele ema. O lo fa pipi ina fa atasi ile taimi mayuta. O maua mai la le winga ato le mele tau whai tato pokalame. O ira le la whapipi ei. Pea no whai atu petele ema o na winga maota o areto.
O le ala le winga o le ngoa yuta. Balu lo ma le lo le stoi ina a fe mai tala to in sele. Kelo, e te toi fe sili ma re ia yuta. O tu atu le lunga wha alata lo ma oi. Ia wa ila tala to ina. Se mai o yuta wha alata. Le ala na le whatu le tato pukalame. A ua tato te vai I me whai le tangata. Ai sa ili. I le ngō le tangata. I luna winga. Pe ai se awa wha au ngā I le tua. Al fesiri na fesiri tu fe au. E la fa matala yo la le winga le ko o yuta fa matala to sole. A tu fesiri so ma fesiri ati o tu lu fa ala talo mo. Ai va ai yuta fa ala ta. O yuta lo na winga vi inga. Le ngola na ruta. O yuta vi inga. Vai le mane. O tau mo mai le pattern a toa le tom fai me le tene le tau. E ta tai e ta tō mawhau. Le tā ua le netus. Ai la tunela te whatu tō ina whi mai o yuta o whaalata. Ia, o te ita fo iai. Pau lava. Pau wala ta wha. Ia, vi ia le atua. Me sina wele vi inga. E te ilola. Le so o tangala na e sili atu nai lo si mea ma whai tupu fua. Le so o tangala wa tu sia le teina le nei. Pete le ema mai yuta. Ma o tau a reto, ai e te tonu malea, ma vi inga. Whawhitai I le atua. A wā oro I eire so tanga wālata lata lea, ma le lave I te tonu o le maota o le atua. To te le I o tātou, me, myself included. E le sa o sa varia so uma. E alo rapa u. A o lai o lo I a te I tātou le maota o a reto. Tātou te tua tu iai ma whaalango lango atu iai. O le upu le nā le tua. E whi soani iai. A o whaatasi le upu le tua ma le vi inga. E alu watu I le tua le aroma. Whi mai e si I tia le aroma le mānai o le manongi. O lo leo. Whi mai e mānawa e le tua. Le manongi le nao vi inga. Ma toi manawa mai e le tua I a te oele te si I vi inga. E te Manuia ai. Mana tua fo le tala fo I le au Israelu I aso ia. E alo istoi ina fo I le te tonu le priest. E alo ave le taulanga Ia, tatu noi se tala whawhaingo fie. Tasi le tausanga whai le papakiu ma moe la wali ia lau Israel. E whailo atu ai. Anga sala sia matawamio. O na ole whaile la to papakiu lea. Ale maria la papakiu la vanga lea. Ale leile sosi lea alu watu ilunga. E maana vai le tua le papakiu lea. Maana ia. Ai alu watu le sosi le lai o ona lava. E te lol me tupu ai. E vatu tatu lai. Tau se ile maya. Ale to mingoi le vai. Whape matala vai osa. Sole. Oka ali. Lai mo tupu. Wa umal tatu tama. Ia toso mai whafole na us taulanga. Whatwai fore maari peta tu wa ai iei. Whaile la tu barbecue maa moe, ia atatu ai barbecue maa moe. I nesi nga ole si maa moe le lunga barbecue. E se le mane ole manongi se sela na whaile so se Israel. E o te ialo sta ulanga le alu ton. E pele fa penale wa ai i el teine lea. I leo langa fo leo tātoro iei nei. Ala wa ai ruta ia Yesu. Fe mai, ia o ina tonu e anga tonu le tatu safalinga mare atua. Kiri koe whai papa kiu ai. Lewa tau Yesu e maliu mo oe ma. Whalango whare tau tinonga tā vita le whai salamo matango fie lava lea Israelu. Lawi loa. E le salamo la se la sumariva. Vai tu singa le te tofe mai o te vivi I atu I ate oe. Io vai. Pe a o wa o a wina u tu la fono. Tu la fono pe no fai atu. O lae whata tau I tusi nei e lima. Tora. Tu la fono. O le māneia ia. Awhi mai o le māneia fo ilai o se tangata. O ro o a o e winga I ala o le atua mauna winga. O le ala le I le a fionga le atua. Tusi nei e lima. Le mantufo le tatala noa lava I a fionga nei le atua. Tusi nei e lima.
e mawhai ai ona tau masua sua ai le vi inga o le tua. Oh my goodness. Mai a te oe. Mai la le mana ia. No, o le sa sunga fuasu lua te tala le tuspa ia o boia ia te oe le areto. Ma le vi inga. Fai tau le tuspa ia e lor tangata tu sia malo na winga. Lala mta upura fai tau. Sa saa mai roe le tua ia te oe le malama lama. A vai la le matala. Vai la le matala ia yolo mafofap. Ai te whaitau wina lo i lete ala tu sa o lete pongi sa ala matu e whaitau tu matu ane nefu alo wa i lete al watu ai ai. Pea au la au tau. Tau ntoi whasu sula wile elele ruru e e tu e. Ana pe to e su e se si vaenga o le au vai tate tu wai. Ah. Mana ia. Ia se lava le marinade sauce ia Israelites ia tātou lava na one. Tātou talatano e whawai mānei wholo talatano ma fia. Tātou te o hao to fo i tala ruta i e whai mai a te tātou. No whole o tangata ma mawhawhawha pe oi sole. Ai. O le matua mānei ala o le aikia lea. Ai tango la fia whaisau barbecue. Whai leo lau barbecue. Ia le lelau sosi. Ia le lelau sosi. Ia manongi le lei. For the powers of our prayers, the aroma that comes from our prayers, the holy angels are lifting your prayers in the bowl. Mana tōtu le bowl so, apa whawhano fori whai ngā tātou. A mea le avatu e lunga le tatalo le tangata whātua tua. Ona tuu le ilumo le tua, whemai ua mā nava ia i le tua. Tu mai tu tonu ia te ia toe, mā nava mai whafo. E sau saoa e le tangata e le tatalo, ma le mafu anga o le tatalo a le tangata lea ua tali mai ai le tua. Ma nei ase tato whaitangwa le nei aso a. O le tato mawhawhau la le loloto ke nese pe ono ta o le taimi o sola a. E le fasi whaitau fure whai upo e lua lai whaapea whemai o le nganga o le tua sa ngā oi oi i lunga o le vai. Tatu ilo uma a. Ia a o ngā ioi le nganga o le atua. Lai whai maisi tamo pēteru. Talo whai a pēteru. Mai pēteru. Le mea lava le tasi na tūsia. Le whaua o mai a pēteru mta opo rua mta opo mo mora whai mai. Ia whalang whai oto. Ua tau tala mai tangata pa ia ina ua o Sofia i la tau le nganga pa ia o le atua. Waia e suinga a tō le waia. E matau. Tia. Matau tia. E la si o wo sa fesiri tia. I'm my pastor. Sole. Mo to fiu a sole tau fau ma fau nga tu sole ma fu angari ele a faifa a ia va venga fo e Yesu. E o solta malo o sole sami sole. Se a musi me ai mai tele vau. Mo levan o sa ili au te le i maua lava se tali. O li anlesi o la friend e a. Ne rā tali atu lunga le tato live mta opo lea. Malai rola wele ele malai uma me o le fetolofi o manu vai wha me uma lava. Aile o le sami. Mau mai le winga vai whaingo fio le tali a. O le ala nao sa Yesu au mai mea ai o sami, ono o lai mamā le sami e whawhanga i ei tangata ona e mamā lana upu, whapena fo le mana mai lunga. E whawhanga i ei tangata wā o le mana mai lunga, e le eise whewhete mai le lau ele ele ua whaasalaina, e tu ua i me pa ia e ai ai le tangata e whawhanga le li. Physical food. Le mela na tatu vai a whawhanga i Yesu to fieta whiotangata, o le i alawa sa saira wari ia. Pāe le longo. Ale le longo po le ponge. I mo whata e fo ia. Sasa po le angai. Ona fo le mamā. Le mamā le ia. Le se sala le ia o iai. Vai la i whainga le tua. Le ala fo le nana le whaapei le tua. Le lalolangi a toma me umalawe ma le sami ia.
a oi ala exempt mai e se whaingoi e le whai ai. Le ala na le whaonga e Yesu i anei. Ne whaonga e Yesu i. Le ala fori na atatu wa e le tapenanga e le atua. Sorry, e Yesu o lana wala au i le langi. O le i ai whawhanga tō telo tangata. Ua le ngata o le ai lea tangata, ai o le mea ai e fōa i mai e le li. E mamā. E mamā e le aise le anga i ai. E le maua e fōsi e tasi le mai. Sa matala noa ma lo father-in-law. Masane no fa tu foi lungo al tau pokalame. O le aingo le tulo peni amina. Aulo mother-in-law le aingo le o Utah. Le tatu tala no tamalo Solomona. Aingo le o de ia a. E tale nia la le tula le lo mother-in-law meo fa fianga. Ya. Ma tale ni foi o gymnastic mo is tulanga pena. O le tula le e lo father-in-law. Number one avala to them. E se lo le wingo le mata opo fia te leil aingaro penyamina. Politics. Politikiki. Number one ana fo ilan o ile sa wale tupu fo ile o leilo e tatou. Marisi mea. O le fia fo ilava le nā ia ainga tala noe. Toi poto fo i la tova ai. E ese lava le la tova ai. I le vā ma le tamalea. Avanga nei e lua. E fe ai na i lava tamani e to o lua. E le maua se fi le mu le vā le awari ia. A ita peni amina, wa fasi yuta. A ita yuta, wa fasi peni amina. A ita na le tua, wa fasi ro peni amina. A ita le tua ia yuta. E fa sala. O le malia ia o le se sengo le. O ngā luwe ngā le tua e whai ona tangata. A wha tua e fo e fo. O nofo mo wawa ai e wha pesore. Hi. My father-in-law always tells me, reminds me, olo whai te olo son-in-law, ma nei o ngā ruenga le te iai. Ai o te whamatala tupea te oi, awa nei ngalo i a te oe, o tū maanga Israelu, e lei ave e sea e Yesu, so le o whapeare, sa o le tala tau ina so le. Na sa wa Yesu wha o ngā uma tū maanga iutaia, matau le fo iutaia, Israelu, e le upule le te lea le whetataha i sole le whengang tuai, o Raiders, whasamoa, tūla whale. E ei fo i tūla whale rea tua mona li, e to tonu o le nu e whau tua ina. Le nu o rea tua, o le mana iei. Le la o tu e tatu Samoa, e tatu tūla whale mali, a te roto. E pipi i rore sua whamatai i le tangata. Whae tete. I tātou i e lafo i e tala fo i e wha le manuia. Ona fo le naua whau i e u wha aso i e le tua. Lona manuia ma lona mana i lea tangata. God shared his divinities as a symbolic of God in a family. Lala na filfilia i le tua mātua. Filfilia i le tua whānaua mātua. Ai le whaia i le malio i le whiusua inga mātua tamaiti. E whaia i le tuar whaiunga. Se tu rou lava pau, lava mel ta māmal tina e whai, i loa le tasi, i loa le tasi. Ai whaato i le atua. Le whiusua inga lea, a le teine, tama, pe masanga, pe fia tamaiti. Le lofa le nao le atua. Se pio mamau ele meu kako wo ia do tau of pele le atatu o no tama ta iala leo o tamanta o le fole na tatu va ia ile alo se kone le taime tasi sawa atatu vai fola le alo le ten kolosi sawa a e va ila le alo le nganga pa ia so le ore matua sawa lava sa o le usia mangi ya malo sister skalo faisol malo lava e peila volo tango fole kire mori tono lo potu mo mani mori e fa penale fa tu saina ile nganga pa ia le sawa
o le ngang pa ia. Fe mai e ngā ioi lava au atu a toma fo i e whaanga ioi a tuan na fōre te tangata le gravity. Fe mai e pei o malava o a toma nei o laimi ngoi o malava i tono molecules la iai le maa losi le nāre force. Au le ngang pa ia. Mato i sawa lava na malos. Ma nei e ia awa onga. Mai na ia awa onga. Tātou te maua e fo i mai roa fo i manatu au tū o le teine ni o ruta. Ai a tau mai lai tu tala e peru ia te tātou e whape mai o Yesu Keriso e tutusa lava na nafi o le so matai au. O iso le wai whapa vau. Au fo la fo mata upuna a e peru na e whai upuna. Pera mata pas fuma tōru whai upu e varu i re nā. Nā tau sao mai. Mā e whape nā foi i se lalo langi e fō linga ma le mautonu i le tau mateina o le sawa. O le angang pa i ona nafi, nei mātai au. Nā le winga. I le puinga ma le ufiu finga o ia te oi. Tau singa le nā le tua le, tātou te whaai e i aso o malava. Nei o tātou a inga. Ioi. Wa yailo tātou papa mautu o Yesu Keriso. O loo ngā ioi lava lea tua, ai tu mau pe lava o ia o se wha vai mautu pe ona tāua i saia. Luas fuma vadu fai pas fuma le ono. E mi ngoi lava lea tua e fai atu o fai i tartarele lo fai ate oi. Ai tu mau lava lona wha vai, e lo fai ate oi mai ana nafi, e lo fanei, mātai au, wha solo atu lava se longa e o atu o le langi, i ate ia. Mai la ile lofa tūnua. Le lofa nai le mwhaisi tasu i tātou, nā lofai. Au se tatua miola, a tatua lofa tangata o sola. So le, wale unconditional tatua love, our love conditional. Awa whaali atu lea me ta alo. Whaali atu, ya. Whatua i fo i le maa nei a fo i le vava ai i le tu i ngā vaenga. God's love, unconditional love. A o lea lofa tangata, e condition. Ioi. Ele leilo le straight A lo tama titi le aonga ia ta mo ele tina o sole. Alo mai se telefoni ala tama. Fieta sanga la tama se fudu. Ala telefoni ala fatau. iPhone 3 oi kafe fe so. 13. iPhone ma 13. Sorry. Ai sa ta wol pidi. So le fe mai a fe lo se la ta wol telefoni. Straight A student. Awa. Aua tātou te whaia whape nā. Nau na whau tua tu lava o le tātou porkalame. Ai pule lava mama i lan tama ma le tama a mama i me whai. O na tātou te whaia lo whape nā. Ma whau lo le tama i titi. Everything I act upon, I'm expecting a price. Gift. Whape whela pe au lesi vai taimi was straight 8 mai titi ai o mai le iPhone 14. A wale ma whaie mama on whaatau le iPhone 14. O nā la lea. Mana tua lo le tala la ua ma mona. Ma sengi au na whai. Ia tia. He mai. Sam. Vai oi. Ai vai o tuta wuri e sao ala tu wurunga awala. Whaatafa. Ai sea. Ona whai atua lo ngā ton. E te oti ai. No fore mafafofa pea. Hai, ala vea al taa vale, e la vea lava. E o ti lava pea sao pea fitu ai taa vale. Fe mai lei lo te fete e whaatafa, ba ai fo i leo la uri e sao. Taimi fore Christmas. Ta moe mai le i ta moe mai to titi a fitu ai a. Taru e tau sa ilinga o mea lofa mo ta maiti, which is all good. A e sa vale tu ale tau whai o mai tamane e lue rush mai. E pā e la vea toi fo ma oi a. Sao foi a. Ioi. Ioi, e pule lava kamalo ma koe langa fika. Ioi. Mea te whai atu teine leo ruta. O le matua ma naia lava al tustu singa o le teine leo ruta. O lona winga wha wo. Se ta fia maua se wo fo.
pe a tātou wa ai lau ngangana sa mo le tapo inga. Pule lava o i lau ngangana. Pe a e tama whai te wa ai a Yesu mi manatu malangona. Which is ele mawhai. Ai mawhai o na link pe i ailo mawhau. Pe a e wa ai le tala ma e wha alongo le ngai o i ngā Yesu. O atu matala i atu le tala lei. Ia mawani a nganga fau. Papa tiso ia te ilatou. O le ala nai e tātou te vaaia i le alofa, i le anga le lei o le atua, i leo tātou o la pei lava ona whaia i le atua, i le soifuanga o le neitina. Nea wailoe tātou le asane o petele ema o le maoto vi inga, maoto areto, a o yuta vi inga. Le rai maua atua ia o le maoto areto tātou te vivi whaafetai ai i le atua i lo nā lofa malonanga. A le whanau me Yesu. Se tala fia fia mo i tātou, le nei tu la fiafi. E alofa le atua i ate o i o vai vainga mwhainga tāma pōpua ngā olo e whaafenga ian. Se tātou tu e foi mai, ona whaawau atu leo tātou pō kalame. Ia au le ta aina le te la sifuru mani lua ai se i tātou pese le tasi. Ia mai le silver band. Ia anto e whaawau leo tātou pō kalame. Ia usi mai ala whaafonga.
Ia, malo whawhatai lava, ia, wa temi nei wa tili mai tātou whāsaralaunga, ia wa fast food mara 5 minute te ainere i July se furu mara tasi. Ia, Isaia, so alo talo whai malo pastor mana ia tele, le whiau ni yaso, whamanuia le tue lau sunga, ia sanga mau pēa, lau tō whawha le tua whawhatai tele lava. Ia, malo le whatasimai tātou pokalami, tasi an loto, talo whai, ia, tala tau, ia whamanuia atu le tua whawhatai tele lava i mafuta mai tātou pokalame. Ia, taro sia wao ngā fwori tala ia ruta, ua maua e tātou sina tamai fia fwori awe tātou a inga a. Pero teniro Naomi, fia i ole ngolo teniro Naomi, fia. E lora toi ngā fia fwori te ratu pusa isa au mailau tam apa wha papasi fwori le a. Tama mumulang pai pe o tātou, o le happy lava sakawha i unga a. Le ilo to inga fia na por tam fole tene fono mata mata TV va pe se mi milo ma ya sta mo mono na le no mu fa mol mole ine ilo tama na wa ta tope tama na fari ma tama na tope oi ina te ire wa misi a toy oi le ta alonga San Francisco 49ers ma Dallas Cowboys yo wa ma ne yo ta alonga le la ye ai fa alonga foi la oi tala le foi mai not as much said about Naomi except that she loved and cared for Ruth. Obviously, Naomi's life was powerful witness to the reality of God. Ruth was drawn to her and to the God she worshipped. In the succeeding months, God led this young Moabite widow to a man named Boaz, whom she eventually married. As a result, she became the greatest grandmother of David, an ancestor in the line of the Messiah. What a profound impact on Naomi's life, right? Naomi made a huge difference. Naomi make a huge difference. See, the book of Ruth is also the story of God's grace in the midst of difficult circumstances. Those stories occurred during the time of the judges, a period time of disobedience, adultery, and violence. Even in time of crisis and deepest despair, there are those who follow God and through whom God works. Myself included. No matter how discouraging the world may seem, but there are always people who follow God, regardless what. People still following God. He will use anyone who is open to him to achieve his purposes. Oh my goodness. He's going to use you, Tasi, Loto, Isaiah, Tui, Talofai, all of you guys. Ese, all of you guys.
to achieve his purposes. He's still looking for workers. He's still looking for people to put an application in to apply for the kingdom work. But he will use anyone who is open to him. Ruth was a Moabite, and Boaz was a descendant of Rahab, a former prostitute from Jericho. Sometimes when we see the word prostitute, means it's drifting away from God and falling to idolatry, worshiping wrong idols, whatever. That's what sometimes when we see the Israelites, when they become prostitute, yeah, now so they just my, oh, wait a minute. Oh, I want to for the muli. I want to for the auto. So my turn. Prostitute. Nevertheless, their offspring continued the family line from which the Messiah came into the world. At the time of the day, all I find it for Rahab. My Rahab was prostitute in a different way the Israelites were. All I saw Taditane. Siteno Rahab. Reading this book and be encouraged. God is at work in the world and he wants you to use you. God could use you as he used Naomi to bring family and friends to him. Manuia. There's a lot of writers and a lot of scholars, they think Samuel, the one who rewrote this, this Bible. I'm sorry. This letter. There's a lot of evidence that lead to Samuel, not me, the other Sam, the good one, but I'm the greatest one now. The time tonu in that wa my are Maliwa Samuelu. I'm a watches to sing. So there's many scholars that they link na to see Samuelu to sing to see that Daniel. But the original audience she wrote to the Israelite, the people of Israel. And then we think about the time of Judges, walesa to see for the 1300. Ale a o mai tonu I tusi lea pe I vai taimi tonu lava I 1050 to the 1374-75. Le taimi le sa tusi ile le tusi lea. But this is the time when Israel's history was dark. When people live to please themselves and not God, according to Judges 17, verses 6. Ole tusilia famasino. Ava aya itato de tusilia for my Judges. Yoi. Manuia yol fawinga inol tusilia. Ai atu fo le si vai nga tonu atu atu le tu si fo no fo inga tu. Judges means kings back in the day of the Israelites. Na yele tala fo ile Jesus is the kings of all kings. God deliver little God. Our kings la iti kamai, lowercase k fo le. Factor fo itatu malama just to sing al vainga le. But the key verse life of Matala Maya to Tony Ruth, the main theme of this writing, but Ruth replied, don't argue or don't hurt each other. But don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God will be my God. That is the chapter 1, verses 16. And then the song that we sing out from this book, where you go, I'll go. Where you God, I'll God, right? Remember that worship song that we sing, where you go, I'll go?
Matau le foi so foi atu sa tu si e foi pesi le tama le Chris Tamlin. Le foi lau tu se upula na where you go I go. Ma nei ia. A mosu teimi ia. Wharong longa i le pesi le ma nei ia tu singo le pesi le na. I told Lovatanga there's 3 key people that in le tu si le teine le mamoli mau ia. O Naomi, ia of course Ruta, ia mpoasa. Ma nei ia o le. O le whaasolo inga ato tu si lea. But original place was written is Moab and Bethlehem. Ia. Ia, peila o le whainga na i tātou fo le ma nei ia. I le vai ina atoa o le whainga i mata upu umwa i le whaamaunga i tonu e Ruta. I le whaai tu atu le lau tele. I le loyo o le tangata le nei o Ruta. I oi. E a vena maa wa onga fori ia te tātou ina ia maua ia e tātou le fia ma le file mō mai le li. Ruth's faithfulness to Naomi as a daughter-in-law, a friend, how to say, let me choose my words on this one, is a great example of love and loyalty. Yeah, that makes sense. Because when you look at reality of life and what is surrounding us, to live in love, myself included, it's hard. But if we cast our focus onto Christ, whom He loves us, I guarantee we can make it different. We can make it. You know, e siasa whao ngā tele i tātou ono o e te mi fo ia ti ngā i le loto o tangata. Taimina e whainga tāia te tātou ona vaai i o tātou pūpū ngā mo whainga tā. But Ruth, Naomi, and Boaz are also faithful to God and His laws. Throughout the stories, we see God's faithfulness to His people. And then what we see in Ruth's life was a guided by faithfulness towards to God. It's a manaya. Throughout the story, we see God's faithfulness to His people. E moni lawa to sale tua. Te le lava le lo falta malo. Te le lava le lo falta malo ya tato. On a familiar Ruth's life, Leola Leo Sitina Leo Ruta was guided, in relationship. We must intimate God's faithfulness in our relationship with others. Ale mawhai e tātou ona whaia. Ona tātou le ilole le lo wha moni le lo wha tū no le tua. I le vā o le tasi ma le tasi. So when God brings someone new to your life, as a friend or to care for him or her, or whatever the calling is, serve with love. Serve with love. O le alofa le nā o le tua mo tātou I le mawhai se tasi. O na ave ese pe suia lo na alofa I a te I tātou. Before we go tonight, I just want to share this little small importance from this book. We will continue on this book in our next life. But remember this, just as Boaz showed his kindness by buying back land to guarantee Ruth and Naomi's inheritance, so Christ showed His kindness by dying for us to guarantee our eternal life. God's kindness should motivate us to love and to honor Him. And that's what I love when it comes to the book of Hosea. Remember God says, Hosea, go marry the prostitute Gomer.
You know what is top story in that book? It's not because he married her. It's how he brought it back. That was a simple life of Israel. Gomer sleep here, sleep there, sleep there. She got sold. She was sold by people. But Hosea was famous and loved by God when he went and bought her back. This is my wife. He spent the money to bring it back to life. That's a symbolic of love. Integrity, Ruth showed high moral character to all of us tonight. And I guarantee that God inspiring all of us. Ina ia tātou maua le toa fi le mū, ilo nā lofa malona ngalei. O le tero teimi, e vai lo tātou taua nau I le tua talo. But God understands. There are things that in our lives that is not lined up with the way that we want. But God does. He understands who we are. And I hope tonight's live that will open up a door for anything that will lead you to God for no matter what, anything. Ia maua e tātou le lofa tū no lo tātou tamao le langi. Mane matau tia o mea uma o ia whaia mo I tātou. I ao pe a te tātou o na tātou vava ai. I ro nā lofa I le aso ma le aso. When someone said, if this is how my days goes, it's bad from the beginning to the end. Help the person saying, be still. God is still in control. Be still. O nei, I le ngā ruenga nei, lo fia whamatala ia o tō me tupuni ngā ruenga. Ona, te lofa ia o tō mā nei ai o le aso le nei ia. O le maliu o si a inga Yugoslavia. O si a inga la, o le ekale sia katoliko. Sa whailai o I St. Mary's le maliu o si lato tina. Ea ai ua le mawhai o na sao atu le whaife au. The priest foi le lato e. E whai whapa I anga le tonga mau. Kamiro. I o angisi me whai, nana wala au atu ale ofisa o sau roa, tuile ropo o sau lalo. Ale mela te whai atu ai. O no mairo tangata whamai, the priest is here. But on my podium, I put my left hand this way, so they can see my ring. I'm not a priest. I'm married. Fatoi fo, yeah. Walu lava la tang tatalo lima te iau fe mai tala lesi fa fine fe mai. Oi, sorry fa pe oi I was a priest. And then I introduced myself. Ya waile with ma malama o maleo tangata ile. What am I saying is prepare yourself. You will never know what God can do on that day for you. He knows what you can do. But prepare yourself when He calls you. He already knows, He already prepped your spirit, your heart, your soul, and your whole body and your life to that very purpose. Na e aru le te serve mfatanu. E fia fo ima Manuia le taunu unga. Ne winga from talanga, ia peo no whai atu. Uma nei la I le maliwa, uman whapa ia.
whapa ia le tino o le ate wina le tino tonu o le tunga mau. E fōfo i le whaalongo nei tangata le ese fo i o upu o te whaonga i nei maliu māsani i lātou. Nafisi si le nei tangata nei, ia po le whaife au kirisiano au po le awhati oe, whaife au kirisiano. What, e tu sa umalawa i tātou le kirisiano le nei, i le wala au le li. E ta tau lava o na oti le tangata. Ai ia mana tua ia tātou whaia se me mua ia le leile whea ngainga i le vāo i tātou ma le tua e a fu atu ia Yesu Kiriso. Peo le tala nai wha uma ia i tātou mafutanga le nei tō la whiawhi. A whai o e whea ngai ma se taimi whainga tā e vi i matapua i atu i le tua. A whai e te langona le mana o i ese mai ate o i o langona. Ia e mana tua yuta o le nofoanga o vi inga. Ia e mana tua petele ema o le maota o a reto. Ia e vi i le tua malo mautinoa. E whaafafonga mai i ate o i lo leo. Whaftai tele lava le mafuta mai li tato pokalame le nei tū la fiafi. O i leo tai au, mo o neira i le astuana. Te asfuma le lua. O le a whangata mo i tato pokalame, ia tato tue wheroa i foile i le a sa. I le tato whainga lotu. Ia le taimire nei, ia sa mo whaftai tele lava le mafuta mai, uo mpa anga, a uo me mai, ia malo lava. Tupu mai o le atu no. Whaftai whatasi mai tato pokalame. Thank you. Some of my friends that they don't speak Samoan. Yeah, they whatasi mai. Yeah. Thank you for tuning in to our program tonight. I really, really appreciate your inputs and thank you so much for the love that you share. Ia o taimile nei o le a whai uri tato pokalame e se talo. Tato wifuma talo. Le tualo mātou ta māpa ia o taunu mai ngā ruenga lau whanau le nei tū la. Whawhitai lawa i lo walofa malo wanga le sa e whaangaonga wina le ala. Sa e whaangaonga wina o mātou mafo whaule li ia ina ia uru whare lau upu mare mana. Whawhitai au teo te unga mātango fia i o mātou nei loto manganga. Whawhitai wa i whawhanga i a te i mātou i mea ai mai le langi i la wafia o mea ai maa. Whawhitai wa e whainu i ate i mātou i pesu ma vi inga ma i ate oe. E ma li ai o mātou ni loto. Le tualo mātou ta māpa ia, mana tua pe lava Amerika Samoa mnua le nei tū la. Ia iai la wafio, wavao le matangi, wavao le ngadu. Ia whapenao na e pui pui i lau whanau le nei aso. I lungo le nei wālesi whasala lau. Manuia whane mai o ainga le li ia leo le puapua ngā o e si le fia. O le ala, i le lau le ele, o le ala le ea, o le ala le sami. Alofa lo mātou tama. Ia Yesu Kiriso. O lo mātou nei whaola. Mātou te ole mawala aua tuai. Amen. Ia soifua mai e Manuia, whawhitai tele lava le whatasi mai tato pokalame. Ia, toi wheroa i fo i se taimi o iluma, i le swafo Yesu. Amen. Ia Manuia.
to a place